Nah, dia cina jelasan ustaz sih rodon di serius lo. Pak coba dia man rasa kiro. Nah kita Iya cedek sih kah? Masa bolang. Iyo, mak kita tak. Bapak dua. Makasih malah jalan aja weh deh. Ah, ini perlu bilang anu patri masa ke Bah, penuh kata. Jadi dulu. Matel pun ustaz anda langi. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar ustaz. Di pogero nih lo ni penyaluran kota. Mentre mana nih dia tuh nih? Karena ada tanda tanah. Karena ada tanda tanah kok ye. Oh iya. Tapi anu tapi itu ustaz. Agar. Kadene lo materi mawar. Hah? Mana kah? Kena alon terima. Duit di. Lo nagai. Ya pulsa. Wih. Anu ustaz. Lo nali agak data. Oh. Lo tuh di Paris tuh maka dah tonggang tuh kasih asi. Biasa aku tuh kasih asi merenung ke dari luar. Lengi tak itu? Lebih perlu keren data daripada anu ustaz. Waru. Harus makanan pokok. Oh. Iya perlu diteliti tuh. Tapi kau pura diteliti toko sesi tonga toh. Terebani wara. Alena mani bawang. Lo nandri kalau nabalu ya. Yang penting supuran dipastikan maka dia toko asi. Iya ustaz di. Harus makanan pokok. Itu tanggung jawab kita sebagai panitia yang menyerahkan seperti apa yang diperintahkan oleh syariat. Iya, lo di praser to kasih moro, kada ata. Iya. Iya, decen sas. Matu tibi rakian nato kiring ki matu asang-asang di. Oh iya, bah. Tan mau ganti-ganti, Pak. Sudah mau penyaluran. Iya, Pak Subaka sahabat sih cerita. Iya. Terima kasih banyak. TWA bani matu anu to, data-data anak ko ini. Iya. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, ustaz sih. Ayo. Melu data, do anu patri masak ke dene loter mah duit dana tuh were. Boleh ayo kalian. Baku bandel maka dia ustaz salah bandel kare were, alena bawa lo naga were. Tapi nasuruh toki jalo miti mana kana saya to kasih asi melu meli data. Pati ka HP na.